Cookie Welfare Committee Aizol makai nanuin ang lungding phalha ni simsom lenga kumsang ni som ni lenga le Birtlang Tourist Center muna chawang meet nei ding atibung in Aizol khopili akim vela supi ulenaw pile pu la bonun ahung the cheng takayin hung pangkhom chit dingun chilna ka bun bol wahi hi hunain in chuglai naw panglotling na nei hai lo man sin pek an ni ba ka changchai pek na nei ni bok ante thu le la le thildang danga in sukharna nei ni bok ate thim thu le zaila chon le khan he jing na lama ki sukhal na chom le umding hi chu chau khobilawa na kitinga ela shil rob ding nam thum choi sang thim chawang la nu khom thangna nei bok ate tuale siam sin lo chingte no toy na le tanglai pulapa mingzu do na lampang anakai na te etsana umding hiya tami huna hung tel ngei ding in aizo khopia ule naw pile punu le pate kin chale hi aye lungle tha je khom a nun nop tang kho lam dia he phungsun khom chi ding in anagal do chingote